Karbiang Long Berta Kithanjia Bangnili Samika Cherong Harpi Aprangsi Berta Thepi Arjuitha Animal Husbandry and Veterinary Department Rongarapan Cerok Tokamai Kangni Mitanghem Tikuk Along Amat Forest Atengpi Kanghu Kanglum ASDC Song Pen BJP Sarkar Pen Farmers Bill Surihini Ra Inkoi Parliament Kiponapot Nitum Chidon Dunde BJP atom ke claim ke dam ke mesena jok pini Mahamaya constituency angkang Moilajan polling station along joining amai Kangnipon Moilajan polling station local committee maipu Ram Singh Teron Pen Mai Chari Ponsi Alhi Sarpoman Peng Pen Karbianglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron Lapen BJP district committee Klembang Kumohen Be VDC chairman Joy Singh Kro VDC chairman Barim Long Singh Tokbi VDC Klembangku Biren Teron Atum Chetongdun Laso Mailong Congress APH Chelsea Pen COC Don Krehini Sose Aradatum BJP along Chepa Ogdun Lasolong Karbianglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron Ari Deng Pen Deng Dunsi An Sose BJP along Keklem Kedam Rapet Nang Puning Jepon Lapu Radatum Pen Bangso Mailong Prabjin Pen Tuar Nang Salam Pinangji Lapen Nitum Moilajan polling station along Dudunde Sar Ik Teron polling station along si Dudun Puputa Kehang Padopon Moi ধৰক আগতে কংগ্ৰেছত আছিলো তেনেকৈ হলত এক্টিভ ভাবে তেনেকৈ উলাও নাছিলো বৰ্তমান মই এতিয়া নিজ ইচ্ছাৰে মানে বিজেপি যোগদান দিছো তে যোগদান দিয়াৰ কাৰণ এটোৱে মানে আজি বিজেপিৰ যিটো স্লোগান সবকে সাথ সবকে বিকাশ মেন কথা এটো গতিকে সকলোক লৈ আমি মানে এতিয়া আশা কৰিছো কিছুমান যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট আহিছে হেবিলাক পোৱা ৰাখা প্লাস যিবিলাক বৰ্তমান দি আছে মানে কি অনলাইনত যিটো পইচা অৰুণোদয় তাৰপিছতে প্লাস মানে কি কয় গ্ৰুপ হাউচিঙৰ কথাটো PMGY ৰাস্তা এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক পোৱাৰ আশাত আৰু যিটো আমাৰ এইখিনি এৰিয়া বহুত পিছপৰা এই পিছপৰাৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি চৰকাৰৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট আছে এইখিনি পাই আছো আৰু পাবলৈ যিখিনি আছে পাবলৈ আশাত মানে আমি সকলোৱে একদল হৈ একগোট হৈ আজি বিজেপি যোগদান দিছো গতিকে সবকে সাথ সবকে বিকাশ যিটো স্লোগান এইটো যাতে যেন বাস্তৱত মানে পায় এইটো আশা কৰি আমি আহিছো Dokmokapen Longkiram Teron News Fast Karbianglong ASDC Ratcharia Songpen Methang Sai Hemalong Pherangki Amai Kangnipon Non BJP Kachari Bomahut Non Hekjong Sai Katikia Radapan Kapatikuk Jia Phanpura Ketom Farmers Bill Surihini Ra Inkoi Parliament along Aronri Pencherai Pondetlo Bangso Pen Det Piarlo Sai Katikia Phan Katikuk Asailo Puta Pini Pherangki Amai along Jongpon Lasino Nitum ASDC Ahin Penke Chedondun Thekte Lapen Lasoron Aphanke Kamke Pamilo Puta Maipu ASDC Maipu Chandrakanta Terangpen Pangdakpon Essential Commodities Amendment Act 2020 সংশোধিত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন 2020 যেহেতু যিকোনো আইন আনিবলৈ হ'লে হ'ব লাগিব এটা গ্ৰীক যুদ্ধ নতুবা এটা ইমাৰ্জেন্সি এটা সময়তহে যিকোনো বিধেয়ক বা এটা আইন লৈ আনে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা নৰ্মেল এটা পিৰিয়ড মাত্ৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ এটা গইনা লৈ পেলাই এনে ধৰণৰ যি ধৰণে জনবিৰোধী যিবিলাক বিধেয়ক বা আইন লৈ আনিছে ই এটা মাৰাত্মক এটা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আন্ধাৰ ভৱিষ্যত পূৰ্ণিত হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যে বিশেষকৈ খেতিয়ক ৰাজ্যে News Desk Report News Fast Karbianglong Kheroni Southern Range Angkang Arlo Kheroni LSM from Arlo Arjideng Kluipen Nampie Ingnar Nangki Dokok Ajoini Penang An Aratum Khitimiti Nahoklo Kachini Dunatengke Kajironga Nampiarlo Langke Theajok Kedo Kethak Athai Kawe Lapen Kecho Thai Kawe Ajoini Nonke Kheroni Arlo Si Penang An Arongki Sok Nok Pahenulo Lapen Anang Bebang Ta Megjang Sujo Sonsi Theklong Masih nilitum kedak aning-aning lodak iha nangedo amat noanta korea sorta nang celang de amasi nitum ta gup kiduk ke lagarat kiti choklem chot kanong hai pen hai chubai chot tekorom hai chubai chot adhi punon choklem chot atum nitum afan non puanta thang cerapta avelang amat gut thom lodak sok nang ke
Kheruni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Langpher constituency ki parlo thepak ingleng arong along ong dum ki duk dera tuma phan PMAYG hemso ki pinang jedim ki planga tuma phan ki pirong ke manghu prongsi pini bangso lampi ki klang thepak ingleng arong pen ke pachinia tengke horen ingleng Pradip Tiso Nirmal Tiso lapen topon ingleng atung cepathek pon woi pen alang tum adonara patuma mensi thapon lapen kelong tanga tuma phansi amen ki klang pon lapu job card kachong dadun anam tame suri plira pharo pho ansi nang pipon chot puta pherang ke angnu nang pachini dun lasila so puthak blog video lapen local MAC atum nang kelang dun jia phansi ratatum pen chuning ri padupon duita tinta nang kele ahem ana ponili tum hanang thak rainyo potani litum pudam lo citame alang tumbang ke la sonta nang kroi kre angko lapen la hai non hemso alis la hai pota dake blog long ke long le ho nili tum ho dok moka nang kiri si kewang si nang ke long cho nang tum blog le dam tapi choi po long am thek thek pusin thanai po manili tumang ta bisa se deyal he long thek the no citame nili tum chelang dai po ma dam lo blog long a am ha dak ta nili tum ke amen ka de lo jitu la horen leng tum ke wan la son alu bang ke long am lo alis bang ke citame nili tum amen mang ka de lo Puloni pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong Non malom bitung ring cema constituency BJP Monta Committee tumpen patepi ponsi level 2 ramai kangi pon bomsi pinile thotta pangtheng right ping polling station ke parlo along mai kangi pon bangso mai prokas katha pen mai chari ponsi aluhia man pen veterinary board chairman Ditelal Hasnu Menmenji Lems chairman Bidya Singh Teron Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Cooperative Board Chairman Pranab Rongphar Sar Singh Terang Wilson Timungatumpen Penang An BJP Klem Bangku Bangpiatum Chetongdun Bangso Mayalong Menmenji Lem Chairman Bidya Singh Teron Pen Lam Kejai APHLC Maipu JI Kathar Lake Rat Aphan Kachobaiwer Abangpu 6 Schedule Lake 1951 Aning Kansi 6 Schedule Ajakongke Longlo Laso Ajakong Pensi Karbi Anglong Autonomous Council Chari Longlo Lapen JI Kathar Lake Angkur Kawe Asonsi Aning Kanwangsi Party Kachelar Lake Rat Aphan Kerap Thekji Amunit Kali Lapen Ubi Kimia Tumaphan Kapahingno Ponjia Banglo Pusi Mayalong Ningjepon JI Kathar Group এই কিতাপ এটা লৈ থাকিব কাবা গৈ পেলাই খালি অল তেখেতৰ হৈছে খালি কাৰ্টি এটা কিতা কিবা নহয় সকলো থাকিব লাগে ইয়াতে গাৰো থাকিব মণিপুৰীও থাকিব বঙালীও থাকিব লালুঙো থাকিব আদিবাসীও থাকিব সকলো পাৰ্টিও থাকিব লাগে হেওটো কাৰ্টিহে 6 সিজন পাৰ্টিছ চিন্তা কৰক এই যদি 6 তেখেতে কৈ আছে 6 সিজন বোলে বিজেপি বিলাক মানে হেক কৰি দিয়ে হেওতে মানে খালি কৰি দিলে কাৰ্বি লংলে 6 সিজনলে নাই 6 সিজন নাথাকিলে কেনেকৈ এইটো ৰাস্তা ঘাটে হ'ব কোৰ প্ৰাইটো সেংচন কৰা হৈছে আমাৰ কাৰ্বি লং 26টা সমষ্টি ভিতৰত সিয়া বৰ্তমান আমাৰ দলিৰাম সংসাৰ নিহিত বিজেপি সরকার নিহিত কোলবা রাস্তা Lapusar Singh Terang Pen Lamke Bitung Reng Cemak Constituency Arlo Kedoa Tumaphan Longle Pata Kelong Liatum Anta Prabjin Pen Pata Piponpo Lamchak Chipipon Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council Cooperative Board Chairman Pranab Rongphar Kaningjeke Ration Card Lapen Job Card Kelong Liatum Anta Long Lapo Pusi Mayalong Lamchak Chipiponsi Pini Bangso Mai Ingsamjin Pen Pachunpon Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Amaya constituency angkang Ampupuria Rongalong Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlo Animal Husbandry and Veterinary Department Patir Piponsi Chirok Tokamay Lapen Boka Kasok Kapajiramay Kapadupon Bangso Mailong Aluhi Sarpo Manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Chetongdon Lapen Manpeng Aluhia Manpen Puluni Dog Breeding Farm Manager Dr. Loni Datta Dr. Rukasen Terang Lapen DMB Chairman Biren Singh Teron Mondol Kongchunbang Babu Tiso Abarim BDC Chairman
long sing tok biatum pen kaprek man pengkedo abang kubang piatum cetong dunsi cerok tok amai long RDP don son si boka kasuk kapang reng nang ta isi kereng awar sai loputa alu hiatum pen ning je ponsi ong dung boka kasuk ron ponsi ingsam jen pen pachun pon veterinary department pen mohamaya homosti afan jon pharu phobo kaknanga pi la sidak ni tum mohamaya angkang alu hongkep raisia polling station do halo sop polling station andar along self help group hini jon popo jon kep isia local committee long pini ke ron pon lo pini ladang ampu puri along se ladang ni tum so peron along bokak koson sing pangreng nai ma doktor atum senta advice ti pon lo la pen mesen pen am tu se bokak kapang reng pen ye isia self help group ki reng nai la hai ka do ni an pari ini so program ni Dok muka pen long kiram teron News Fast Karbiang long Non molong so phan bir time ton sina. Wang ignon sanbi choran aboha volongkom aji sankur ahiti along Ladakh sa pencenglok ok an lapen asonson kecho kijon ahormu long igji Lasi solang doarat sanbi aboha along dampen sa pencenglok asonson kecho kijun damji aphan warsai choendun ikha anparta Ladakh ok an anam troxiket penta long igji Come on, Langi TVS Motors opposite of Parlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bir takang ton pen nang jirui thulo. Karbilang piaroy lang kethe kachimit mi pinajok 1 number duar amla constituency arlo wothat langso ranhabe arong pencenglok kharopinda inghin langso tharwe abi haihui lang kethe pen towar kanglem et mate kahino ajo MEC Prabhat Chandrataro hin pen japonsi towar kaselam ponjia phan humri dam bangsu ko humri dam along baithalangsu municipal board chairman Chandra Ronghang baithalangsu PWDSI phuatum chetong dunsi kachelinga towar kahino adim pen puthot kaselam ponjia phan humri dam lapen 1 number duar amla constituency MEC Taro asang hopen kaningje ponthu lapen Nonamat Hawararat Kacheleng Kejoy KGF Han Tongsekot pen JCB pen Towar Selampon Bangso Kaselam Pipona Putak Hawararat Tumpen MEC Taro Asang Huapan Kachurup Pajepon Karbilang pi hydro project pen nangelu alang ethe panajok pinang anak tuar hem read kadu be kahingno sondu ulo lasi pachu heta nili ndengni wanglo rar tumana chetong mahnya tumpan si pinia bangke department Asia kahai PWD department Asia kahai dulu Asia fan engineer dulu yang tumbiri si chairman natane kacil le uncit je fan kanili JCB pini logai kan masuk ठीक no dan labangsu non kikim pamiji samar pamiji po farman DC pen disaster management ahin pen si declaim ponji busin tum kabor ilo na DC kahai kan da cingkilong lo nasi non kewang di Wednesday ni labangsa putak amai na hapon po busin tan tanang pacini lo telefonik nasi lasu angbong Iltum CM Sara kahai tadupo dan MP kahai tadupo alang PWD department in charge lo Iltum kadu kabi jingwai sarpen son si rabdin pen hai tuar picun pen taratum pan kedam kewa cela je pan mesenjima labang Iltum boripon ko Wothat langso pen Rajen Ronghang News Fast Karbiang long
Central Range Manjangkang Langmili Beat Office Kaparlo Adongarai Malom National Highway 36 Atwarpi Akungkung Forest Department Pen KA Karche Kapangcho Tang Siguna Thengpi Kanghu Kang Hetum Kanglum Tet Ajok Barrier Lolong Kedo An Asigun Thengpi Kerok Kemam Kapatheang Tuarpi Kachileng Phun Kedam Kewang Arata Tumta Theklong Pronglu Lapen Sigun Kerok Kebeng Tang Abeng Pakonglong Rui Raita News Fast Karbiang Long Pen Kahumri Damahud National Highway 36 Atwarpi Akungalong Thekdam Long Langmili Forest Pit Office Adong Head Play Kosonsi Lapuson Kemanlong Popma Abangke isi manghudam nimi binonglu Manjapen Dilip Hansi News Fast Karbiang Long Karbi Student Association Kolonga Roatumpen Methang asai hemalong kangdang amai kang nipon bangso mai longsar thirong hangpen mai charipon si aluhia manpen KSA CEC dun mai phubis nuteron kongchun bang beswa joti teron lapen klembang phubang phiatum chetong dun bangso mai kang ninang koke kedam tang penang anar nipen school kawe pen charliao sumaratum katikuk donang ko kajok pini KSA Kolonga Roatumpen matha ponsi Class 8 pen, Class 12 an atuma phan an ke ake joy pen, lokethan pon jia phan cherai pon. Athe ko an ne apor pen pirthia dang COVID-19 avur kido pen, school anta kang hab lap. Lasi, nona bang ke prabjin pen ake joy pen, lokethan pon jia phan sit chisik pon loputa pherang keang no pen nang pachini dun. Dongka mukam pen komol kathar News Fast Karbiang Long. Hanjang Langso Pathuak Lamalong Greaters Hanjang Langso Inter Club Football Championship Pathupon Bomlo Lapen Pini An Semi Final Pathuponlo Laso Along Langkichoy FC Aterang Lapen Medgrig Youth Club 04 Angbong Cheposi Pathuponlo Lapupu Aterang Atumta Kethek Ser Ajok Penang An Apor Pathuponlo Laso Along Medgrig Youth Club Aterang Atum Kepathu Kethek Ser Ajok Langkichoy FC Aphan 4 goal Piponsi Angdung Kiti an Cepali Dunlo Laso Along Pini Best Player Anong Ekepajir Kajor Timung Pi Lapen Sabina Timung Pi Atumarideng Bares Boro Medgrig Youth Club Aphansi Pajir Pondo News Desk Report News Fast Karbiang Long Pinia Berta Lansi Pajurlo Dometap Me Kardong